Pangini tahu tu busong joto Jacob de Burma official naik tong naik tahu fung kesang jorao apun zat ni keman jagulang air puru soboka Pakistan jagulo nani flight boarding ang Tripura flight tong bisa ni urgent ni bagian out of state rumah family tabu nasta flight itu mai bawa kerja ni no Asia ekonomi pun omono sole bature cai tu mani jung chini Maratha kotor nei khorok se MP Raghav Chadda bo always no normal public ni bagi citizens ni bagi hagiba middle class ni bagi kok samono kun jaga 10 taka baino sa nangnan manka kebo Guwahati airport tabo dasu zorate ama hengya ko o sule bature ni price 450 ge besok lukurok jodi normal onke mumbai nasta klaiman chai mak but majburi rango wakha ki masama hai omungkha rangku segenang rumput itu mana kiri ang rangku segenang ya se tapi no majburi masuk kok sate catutui masao Tripurani political scenario obodol bahar lai mani belai na atla kya chongmari phaiken no bulai toplai walai dopano hamjago hai joton salai busuk joratei hamjak lai tabu busuk joratei bo jaga tongnai kok relai mani semai tanglai mani maya tiket manya kan orang bahar lai ini bodol keba je tongkosong tongnai lukrok ka atiya mukasang jorao amna saklai mung Jacob de Burma official ani movement bunuk nai news bunuk nai ni sajak baksang ke blog da kai pno nor je wan sumun nadi ani kok kesar mung na hai Jacob de Burma official lokar kana de tongkosong lukrok nor leaders ni uklogo himui tabulai tatok lai nin kun profit kre leaders so profit numbulai ya kagena mokol kagena ya si sowana ni nok khamana tam labba borok se jodi borok ni commitment no narak manja leader sok singke nang tam ni asu uplang ba nang botong di support sim tong di kiaba bulai tok lai tang lai